faggudu e ɓamtare Afrique. Moussa Oumar Bari tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e nder yewtere faggude ɓamtare Afrique. hande toɓɓere men no yewta alhaali ɗi piiji walla gueɗe e nder jeereji men tawi ko ɓiɓɓe Afrique golloɓe e ɗin jeereji pewnata ɗum gam yeyde e jeeru tengaɗe gude leppi walla comci ɓorneteɗi tawi ɗe gueɗe ɗe limtuɗen e nder jeereji ɗi hono majji no ñembe e nder leyɗe janane adde yeeye e nder jeereji men e français no wiye contrefaçon walla piraterie. so tawi ɗen gueɗe ñembama addama e nder jeereji Afrique a tawan coggu o wona gotum tawi kanji ɓuuri webde te fayde o woni valeur wonata gotum walla tigol muɗum wonata gotum. holno ɓeɗo yeeyoɓe gurdi ɗum e nder jeereji Afrique holko ɗum battinta e nder jeereji ɗi peeje gam haɓade ɗum ko ɗum wonata lowdi yewtere men. hoɓɓe men e nde ɗo yewtere ko madame Fatou Baldé Yansane ko kanko ardi société no inne Firsi Guinée moƴƴino kala ko fati e ɓornateɗi. Yaya Bari ko faggudiyanke gonɗo toon to France. tedduɓe bisimilla moon e heɗade. madame Fatou Baldé Yansane mi salmini on. mi salmini RFI fulfulde kala wonɗo heɗade radio mon on fewndo o saayiɗo. madame Baldé beele e nder golle mon ɗe hiɗon wuuri sifa ɗi piiji woni ñembatiɗi. meɗen yi'a woɓɓe yimɓe meɗen ga heɓande meɗen ga ɓe ƴetta conci ɗin ɓe naɓa ɗi Chine ɓe holla chinois ɓen ɓe innayo ɓe moƴƴinanɓe chinois ɓe moƴƴina jonna ɓe adda kono e mana si bagi on hewti ga ɓe yeeyamo ko ala coggu kono mo ndaari bagi on ko moƴƴinira kon ko ɓuri kon hara ko poore mo ɓornagol mo tigi yaha ka naange ma ɓornagol ɓado ka yiite wano rewɓe no defirta ni haray moƴƴana ɓanndu on tigi ndu kono ɓay hara ɓurɓe ɓen janngaɓe faama fiimum sa a haalaniɓe ɓe sikkay wonde ko fii wataɓe soodu kono tigi on qualité bagi ko ɓe woni addude ɓe jonna ñuma jama on kon moƴƴanaɓe cellal ngal moƴƴanaɓe kadi ɓanndu ndu kono noon meɗen yiwde ɗum ko yoni. beele hiɗon wawi serndude bagi mo annduɗa ko moƴƴinaɗo e local woni ka leyɗe men ga e moƴƴinaɗo tawi ko ñembaɗo woni contrefaçon immoriɗo to beele neɗɗo wawi serndude ɗi. ino sendodiri moƴƴa sa yii bagi ko ɓe moƴƴini kon ɓe ñembi haray ɓay ko poore no jalbi ɓuri ka woowi ɗon awa hara kadi sa ñobbi ñobbotako hay sa towridi e mum fayda ndiyan ɗan ilay ɗo e wiyeede minute aji 5 hara bagi o yoori kadi ɓayru ndiyan ɗan sintay woni ko matiére hiɓe inna synthétique e kawchu ko ɗum wona moƴƴinireede on contrefaçon ɗon kono no soñji yimɓe ɓe moƴƴa fii honɗum on andiɗe e golle men ko golle ko golle ñeeñuɗe ko juuɗe ɗen gollata si tawi goɗɗo yehi moƴƴini ɗum e usine tawi ko machine joni moƴƴinde ko woni pirate kon adda on andi o debbo sorowo on o heɓata golle firsinay ɗo on o heɓata golle firtay ɗo on o heɓata golle tappay ɗo on o heɓata golle haray ɓen ɗon on ɓe jooɗike nokku gotum ɓe ala gollude ɗum haray moƴƴana leydi ndi. madame Baldé e nder ɗum holto battane muɗum tolni. lagine ɗo gouvernement on waɗi communiqué fii tongugol fii muɗum ministére de la culture o ɗum ko ministére kippuɗo fii naamuji men e fina tawaji ɗin fof kono ko ɓe wawi ko windugol tonga si tawi woni ko ma tongande nden dado ko ma ɓe jonna ɓe brigade e gendarmerie ɓe naata e nder makiti on ɓe ɗaɓɓita ɓe julaɓe marɓe kaalisi wonɓe yawde moƴƴina ɗum Chine ɗo adda ɓe haalana ɓe ko ɓe duwa wadde e ko ɓe duwa ka wadde ɓe nanga ɓe récupéra konko ɓe ƴetti ɓe addi kon ɓe sunna ma ɓe bonna ɓe holla ɗum ɗon hara woni misali fiwata goɗɗo goo fuɗɗi to hande kadi. sifa ɗi piiji ñembateɗi leyɗe janen adde ka leyɗe men ko holɗen leyɗe nder Afrique ɓuura wawde yiyede ɗum e muɗum. fayda no yiyede nokkel ɗin fof nani nokkel ɗin foppu no yiyede surtout o sous région men on ɗo ko wiyete espace CEDEAO on ɗon no yiyede moƴƴa noon kono wona chinois ɓe woni yi'ude go inna yoɓe moƴƴin ko goɗɗo woni ƴettude ɗo ɗen annduɗo hunde julaajo o yaha o moƴƴina o naada si tawi noon fiyo ɗum ɗo daɗu ko ma hara service de douane on no jokki gendarme police économique on no jokki ɓe yaha e nder makitiji ɗin ɓe suɓidira piiji ɗin ɓe anda ko woni fenade ko woni gonga kon ɓe yaltina fof ɓe sunna ko leyɗe goo ko noon woni waɗirde. hande ko holno wawirten faminde ɓesguli ɗi koko ñembate koko ittete caggal leydi adde ka leyɗe men e nder makitiji men ala manam ala qualité
tiiɗani walla moƴƴani ko honno wawirten wadde fi ɓe faamu ɗum ɓe wawa toppitade walla ɓe ɓuura tigi hirjinde ko gollate ko ka leyɗe men. ɗum ɗon ko waajagol ko ɓeynata kon sensibilisation. ɗum ɗon kadi haray ma radio ji ɗin, radio rural, radio communautaire e radio ji ko woni kon fopp wakkilo yimɓe wawɓe haala mum kan ara jooɗo woola ɓeyda fondo ɓe wonɓe soodude ɗin piiji hawtite fotte joni a wawta on tigi hay si yiɗi wata soodu par ce que mo soodi haray ko bonnalngol ɗimmo mum golle mum ɗen. Gouvernement on kadi si ɓe yiiri goɗɗo ɓe jaɓita ɓe sunna ma ɓe jokka moƴƴa noon ɓe waɗa ratissage no wirete hara ɓe kala fu ƴettuɗo ɗumanni o daɗata hiɓe suti sina ɗum haray woni soñja. Ka golleji moɗon madame Balde ko holɗen peeje daɗɗa toon woni pehe ɗe waɗa toon si sifa ɗi piiji no heɓuɗi on kala sahay fidda ɗon? Minen komin mari pehe ko wullitagol ka saria wullito ka laamu yeetoɓe he on inni en wakkilo ɓornoɗen ko moƴƴinanten hoore men ko meɗen gollude fiino fof ɓornoro kono woɓɓe kadi no yawde ɓaawo ɓe ñembina bagiji ɗin ko ɗum ɗon haray on tigi wawi taw feere mum on ko ɗum ɗon sina ɗum tigi on andi o ko wiyata piraterie ɗum ko phénomène mondial. So ndaari ɗo joni kala ko moƴƴintena ɓe nokkugo goɗɗo ɓe moƴƴinay sugu mum ɗum ɓe hay Toyota waɗama pirate marque japonais Toyota chinois ɓe moƴƴini Toyota ɓe waɗi teeji ɗiɗi ka place te goto ka ɓeyaɗa ɓe waɗi teeji ɗiɗi ɓe ñembini ɓe otoje ɗen ɗum ɗon en yii holandeɓe ɓen no mari suudu moƴƴinaydu bagi ilande ma waɗi duuɓi 150 ila ɓe fuɗɗi golle maɓɓe ɗen haa ka woni ɗo ɓen ɗon kadi ɓe heɓuno on piraterie ko ma ɓe inni ɓe dari ɓe yehi Asie ɓay ɓe mari moyen ji jani ɓe waɗi campagne ɓe darni murandu foppo ɓe yehi kasariyaji ɓe darni ɗum so ndaari fayda ko woodi ko foppo muɗum yimɓe ɓen chinois ɓen kamɓe ko naɓuɗa holluɗa ɓe wo ɓe moƴƴinay sugu mum ɓe wayla inde nden ɓe watta inde go. Madame Fatoumata Balde ko an ardi société inne Firsigine a jarama. On jarama mi weltike albarka moɗon. Yaya Bari mi arta e moɗon ka faggudiyanke mi salminima. Mi salmitikema monsieur Bari. En heeɗi ko yewtere nde Madame Balde waɗi en ɗo ko fati e toɓɓere meɗen e tigi holko ɗiɗo sifaji mbawi battinde e nder jeereji ɗi walla e mbawi battinde to banggue faggudu woni économique. Oɗo sifa ɗum no waɗi battaneji bondi e nder jawdi leyɗele men Afrique par ce que particulièrement Afrique par ce que ko enen ɓurata hen tampude so ndaari o ñambugol e nder aduna o e nder temedere kala ko sappo produit yiyete e nder aduna o kono enen so ndaari e nder Afrique on ko hakkunde 30 e nder temedere walla ha capanɗe jeetati e nder temedere ko produit ji ko ñamba ko ɗum woni enen e marché on ɗum noon no hulɓini ha par ce que industrie ji men ɗen kadi no jogui hen no waɗi hen caɗele so ndaari sifa compagnie wiyeteɗo Univax mo Côte d'Ivoire on joni hoore manankour maɓɓe on ɗum ɗo peccama pecce ɗiɗi joni ko ɗum noon feccere wotere he daniɓe Nigeria e ndaari kamɓe ko ɓe hewti ha joome liggueji ha yimɓe 150 guluji liggue muɗum ɗuytama saabu ɗum ɗo ñembeten par ce que yimɓe joni acci sodde ko wowano waɗede hara ko ɗum ɗo usine gonga on ko ɓe sorata ko ñemba ko voilà ko l'enchaîne de piga secteur primaire haga secteur tertiaire fof ɓe bonandaji tan woni hen. E miijo ma hol peeje hande ɗe Afrique leyɗel Afrique walla ardiɓe Afrique kani daɗɗude fi falagol sifa ɗi piiji. Gouvernement o wawata wallude yimɓe elta yimɓe ɓen annintinaɓe ko ɓe watta kon ko gonga yimɓe ɓen ala kalis boy ko yinata darde kono suuji kono ɓurata weɓirde noon kono ɓe anda si tawi ɓe soodi no ɓuuri weɓirde kadi ko ɓe heɓata kon altabatane ɗum ɗo bonnay faggude leydi ndi en même temps kamɓe ti ko ɓe soodi kon jutata balɗe duwan leyɗele ɗen kadi koma elte e juge ɓe ɓen magistrat ɓen kamɓe kadi ɓe elte ɓe andine kamɓe kadi ɗum ɗo ko boni no woni kadi partenariat public et privé usine ji kañƴi tigui moƴƴinayɗi produit ji hara gonga ɗi kamɓe kadi ɓe wawi wallitade gouvernement si ɓe yii ñambinoɓe ɓe waɗa ɓe signalé ka douane walla ka justice par ce que gouvernement to wawata darde fof ɓe anda ko ɗum ɗo ko ñemba kono ko yimɓe wonɓe professionnel ɓe kamɓe andita ko ñemba ko woni original ko ɗum ɗo Europe ɗo ko noon woni par exemple wonɗo wadde original o on tigi no jogui droit yaade clamoyo ka justice. Yaya Bari a jarama. Jarama kadi assalamu aleykum. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde gasi ha laaɓi taskara moon faggude ɓamtare Afrique e nder nde ɗo yontere ha e yontere arore garen e toɓɓere wonde e nde ɗum oɗon mbawi jokkude rewidade juɓɓudi RFI Fulfulde e dow wiiji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Thialal FM.